سکرتری پارتیا کمونیستا کوردستان برای سینان چیفت یورک جه انقره لگل میه ماموستا سینان دم باش تو بخیر هاتی روداوی زور سپاس سرکتون دخوازم لی ایدی از سکرتر نمه بله از ریوبریا پارتی کمونیستی در ریوبریا پارتیه دی گلکی باشه برای چیفت یورک ناو کمونیستا به فقیری در کتیه براستی لی خویای پره و گلکن کودکه بر لی کولینا دادگاه دستوری یان از شاشم تمام پارتیم فرمید و پروسیدوری را در باست بنگلو؟ بله دادگاه دستوری جبو 11 پارتیا وقت ام بین دارایی یین لسر 11 پارتیان یا 2023 لسر لیکولین شکر بله که حساب ایوانا بچه ایوانان سرراست یا سرراست ننه بله گیشته چه انجامه بریار دا که او 11 پارتیانا که نبدا پارتی کمونیستی کردستان باکور زیهه بچه ایوانه سال 2023 راست هفسنگی او قانونیه بله او گله گرینگه جبومه ذاتی پارتی کمونیستی کردستان دما که ناو خو گوهرت وکی پارتی آزاد و سوسیالیسم کرد پارتی کمونیستی کردستان 2018 دا 17 مجداره دا برده او 8 سالن هر سال بچه خواه گلنپری راده سوی دکه راده دادگاه بلند دکه او وقتی پسن کرن انتی قبول کرن او یک جبو پارتیه که سیاسی چقاسی گرینگه گلو نه او گله گرینگه بریارا دادگاه بلند یا دستوری پارتی کمونیستی کردستان به فرمی ناست که ذاتی ما حفظه مجداره دا کنگره خطه هانی منا به خواه گوهرد 20 مجداره زی لیجنه هلبجارتنه یا چانقaya بریارده که پارتی کمونیستی کردستان ناو به هاته پسین کرن او جمعه مازباتشان ایدی ام فرمی بون پارتی کمونیستی کردستان دوی روژه ورده متبلا گوهرد دفتر خو گوهرد هر تو شاته گوهردن جگور نظام پارتی ناو پارتی کمونیستی کردستان لی ذاتی از ایرو ساعت 50 ده مجلس دخونیا که برفره بدم درقه بیدا 15-20 بلگار رادستا را گشتی بکم سری دا سردوزگر جمعه هشاری اکشان گفت که دو تشونه خواستن به چاقه یک هون ناو خدا ناو کردستان درکن یعنی ناو خود بگارن کمونیست به لی کردستان هم قبول ناکن دو گوتن لگور قانونی گرکون گلک چند تشتا بگارن ما برسیب دا مگو که ام جگور قانونی شده گوهاتن همه بگارن لی خواستن و سیاسی ناو خدا هواکا کردستان درکن امی قبول ناکن و دمی ورده سری دا سردوزگر گفت که جو پارتی خون لسکرتر سروک پارتی کمونیست گشتی سینان شیرترک را جمعه هشیاریشان دما که مبرسیب دا مگو ام هواکا کردستان دناو خدا در نخن دما که نزدیک جارد مرا برسیب دا گفت سروک گشتی یه پارتی آزادی و سوسیالیسم سینان شیرترک aynı serdozger aynı yargıtay nabera demokratik da seri da god seroke güçlü parti komünist Kürdistan Sinan Çiftirek ve şaka serok bu paşego seroke parti azadi ya sosyalizmi güçlü Sinan Çiftirek ev döve roje verda aslında lehele yargıtay da berdevam dara kemede doz vekir jibo girtine jidadgah bilin da berdevam dike me parasına ha ser nişanda le nave med yargıtay da ne dosya yargıtay da sistem yargıtay da nave med Parti Komünist Kürdistan xwa nakete da tünne nave Partiya Sosyalist Kürdistan zitine nave Partiya Perverde Velat Parerzi Kürdistan zitine nave Partiya Demokratik Kürdistan Türkiye zitine yani ek nave van Kürdistan'ın sita yargıtay da tünne tişki diye bejim partiye den kongre kadıkın le yargıtay dera kemeda doz vekiriye nastika partiye le na elekem kongre kap pekbine ev vek divenya şanu eke yani
بله برز چفتورک تاجی بحث کر براستی جزو و اف پرسکریک هیا و نتنه جبو پارتیا کمونیست جبو پارتیا ولات پارێز کوردستان جبو پارتیا سوسیالیستا کوردستان تمام پارتیین کو ناوی کوردستان ناوی وان ده هیا نهاد دادگه دوی مسئله ده یکسر ناوی و وکه پارتیا کمونیستا کوردستان نویساندیه و اگر وهابه جبو پارتیه دیجی دبن نمونه اف یک Kurdistan nefsandiya dadgeha bilind. بله Zaten vezi kurun uçe. De hela dadgeha bilinda problem emetunne. De hela sayıştay da problem emetunne. Binavi Parti Komünist Kurdistan hamu belgeye fermi deno diçin. Problem jiyargıtay re, serdozger na elekem kongre habikin. Az minake jivara carde bejim. Lan diloke em dixwazin kongre îlê bikin, navçe Şahin Bey kongre xarçiye kir, bi navê Partî Komünîst Kurdistan mazbata girt. Lê em dixwazin navçeya ka dijî kongre bikin, çûn serlêdan kirin, gotin ki saziye hilbijartina Şahin Bey bi şaşî biryar daye. Ev ne rast e, ne eşlik em kongre bikin. Çima li yargıtayê pirs kirin, serdozger pirs kirin, gotin ki Piskirin gotin bi navê Partiya Azadî û Sosyalîst bikanî kongre xebikin, bi navê Partîya Komünîst Kurdistan neyêlin. Ev tişekî ecêb e. Guhêlê de partiyê me yê dun êk navê wan Kurdistanın kanûn kongre xebikin. Partiya Sosyalîst Kurdistan, Partiya Welat Parêzê Kurdistan, Partiya Demokratîk Kurdistan kongre xwe pêk dînin navçe û gelemperî. Lê Partiya Komünîst Kurdistan nayêlin kongre xwe pêk bînin. Ev problemeke mezin e îro ez ê kûr û fere li meclisê de way bînim ziman. برای چفتورک مادم یعنی تو بویه میوانی ما از ویکی وکه درفت بکاربینم پرسا مثلا پیواجویا چارەسەریê jî bikim wê parlamento ji bo derxistina yasayên pêvajoya çarəseriyê kengî bicive gelo rojeke diyarkirî heye Ez zaten îro di meclisê de axiftina me heye saet dora şeşe yan hefte dorê were min ez ê ser vê me biskinim bi rastî em ê gelek tişebînin ziman lê mesele vaye ve komisyonê çi radeste meclisê bike. Ev hîn nediyare divê ki li dervayê sînor ne tenê terora bê Türkiye bê teror, herema bê teror. Eger serrast nabe em hemû parçeyê Kurdistanê li Rojhelata Navîn bi bersçav em nebûnin ki çek hatine komkirin hemû radest kirine hemû qadoratine jem ev divê çexe em li hundir qet tu gavekî nabiş. Ev ne rast e. îro ez ê wayî meclisê de bînim ziman ji bo wê ê çi radestan meclisê bike komisyon ev ne diyare yek du radestkirina meclisê ji bo çareserkirina mesela Kurd tişek tê tune li ser encamê mesela Kurd diskirine di serî de ev diyar e zaten. Yani ne çareserkirina mesela Kurda. Çend mesele çiqas mesele encamê meselê Kurdanın berdana em bên Demirtaş û girtiyên Kobanî ve em bên mafê Hêviyê Öcalan û hemû êdina wek yasaya kanûna dijî terorê vana gişkî encamê mesela Kurdin vana zîkî ji bo ku li holê rakin daxwaz armanc dikine ki li dervayê sînor herema bê teror pêk vere. Ji bo wê pêvajo heya tune ne diyar e gelê me bi pêvajo ne bawer e gelê me herî kêr bi baxivî elziqa ku tême kolana tême pê bawer nakine em hêvî dikin ki devlet vê mesela 170 salî neke mijareke hilbijartinê. Gumanê me henin şikê me henin ki AK Partî vayî bike mijara hilbijartinê ew ê şaşiyeke mezin be. gelekî spas birêz Sînan Çiftgürek endamê Rêveberiya Partiya Komünîst a Kurdistanê tu ji Enqerê mêvanê me bû zor spas.